Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilang ki khubor bumta kasni. Hadin arsni baka BJP kalapan benapai bahkan om penyang kertong haka election MPR jarusau napo kasilong batura parliamentary seat constituency. Kinong kersian jong kani kau parti napo rani kor constituency Southwest Kasil district mentah kasni kilami syakmat ban penpau pertai ba mentah ka kenti kin ajing kersian bepura yau kertong ka kongres uba Vincent H. Pala. Kani kajinwan ajing kersian kinong kersian ke BJP rani kor mandal kadairu lengba kajin ajing bit bat kajin yaso tulang badu MLA barim U Martin M. Dengo kinong yalam ka BJP na rani kor ki balawan ban sakhi hakajin yalang ki kantup ya uba Jerman nong sain uba manstodi nong rem usi am barim ka KHDC lembat kiwe Shushu tang hadin artayo bau MDC ka kongres nama kurwat uba karena sosyang lembat ka kenhun jong u kila penyeso yala debat ka NPP mentah ka sengi kasem jong ka kongres hama kurwat konstituensi kalas biang hadin bau kertong ka HSPDP haka election MLA baladep uba medal sing lingdo lembat kinong kersan jong u kilawan panyaso yala desya ke kongres hak kebala pedang sobha yaki dau presiden ka MPCC uba Vincent H. Pala nalor kinong kersan ka HSPDP bat ka BJP mentaka singi kila sakhiru ya kajinwan panyaso vice president ka TMC Makrot Block uba koridor harlingdo bat ka kenhun jong u syaka parti kongres. Dalam definisi itu kita jadi lebih dirambah hitamlah. Rigadon ini disini dia mengenai konstitusi. Nganatif organize suatu event, la long meeting keleng-keleng, tip, namar ba di noktre nani jila itu ini ba karena sudah ka jinge personal Andre ka politics nimla kamra ka personal demi sakakam himachina re kamlele na praiba kamansen di don badni Andre ka kamai ke je kala anli chatai apa natip ba iba karnas insuni kala fix kadet ngakli tangyar mot gibrio na ang bubu kelas ni kelas ngong ba balen nang don ne Jangan dia bak belen dot ngai pimpinan dot, tak kenal sengai ni. Mah, tengai di kiro bubu belen di di kalas di ya sya. Bandelik lebih yang terakhir kalau mulong berkembang mentah, kini baru kiro kiwan kiskan. Kini election begini lihat mentah ke kampanye lagi election. Lagi election kejingile kedi kapring ke kongres bat di grup ki babakat na ka BJP dan UDP bat kiwe mata ka per namar ba ka BJP ka UDP ka NPP jing sa ki di grup ndre ki bu kandidat le chang UDP ka bu le chang ka BJP NPP ki bu lang bat ni saga BPP kaba mai te kabut jamdon minus athai ki badon po grassroots level ki bantik ngalalik keleng lawan nagaro hills ngalalik bonsen sakaro hills hadin bangalong presiden mana kini last week tio beladet nganawan ngana iba kadon gejing singai ia ka parti kongres sakaro hills Bakal tu lele lambat ngai, mana tu harus untaro usahakan sejauh. Namun sini aku tiada nak masalah. Kibriu aktif ke NPP. Kibriu aktif kampung sosial. Mentara lele lain snot tilang NPP bat UDP. Lalu kini ke NPP kelak tik clear.
Ka NPP kelak ti sliu de kejingerap jong ke BJP na benta kalawai jong betek bedrungnya perkap ha. Kene ka sliu berhenti kini tap yano nya perkap ha kita. Bani akan tipi. Kemau ngepor ba mana kini hadir bangalong MP ngawan Delhi kap ide bani teli. Kalau berkeluar bani trilang bat kino ki parti. Kumbalong mentaro bandai tak kongres di sisa ni menjawab. Mereka jingawan MP, jingat teli MP, jinsiau. Sengaja jingi kongres kadai kejingawan penisno sapon tu. Tangbangikan betok kubor man balai bani tu ya sakit yang mang. Bon hal man kesmin dunai ka ciajar dengan kasan spa tu bajai kongres mata. Mereka itu kumi kubor pelan amar meeting nama menit-menit yo sakit di sini bagi tinggi pemula dan tinggi kami sangsi. Nah Delhi itu penting, ngadi tu hom penting dengan nerus Delhi. Marbale ba barabor ni kiskan ni don apoi apa angut ke MP. Mentah ini itu apoi apa angut ke MP. Siteng ni kini MP kela yesno upah bat ke BJP. Kibani site mentah ki kiskan kimnom su ki kiskan mengenaro tapi kita nak ke BJP kimnom su setang siteng. Nak ini siteng mentah ki prolog dengan apa Nagaland entre election su, Mizoram entre election su. Ang balay, yung ni Kristan na bagitan ba ki BJP ni sim ki policy ni kasan ni policy ko BCA kas kaba la kasan ba Nagaland ba Meghalaya ba kumta tater kadon ke jisnyo jumi katno ni set ke jadi jumi tabahaban na election kumta tater. Mo ki Kristan kinamrik kinam tunan. Dan kapal tiba kini kesik selam ni tongkam mentala di don pisang stang na kerla bat na selam le dawai ras na I ila dunapa mut na ka apo tam in poi sa kesipo mentang don stang ka umur ini don kam ke jingkasan tapi lapi don pulok hagaro hilsro sopa om kasan de kongres hangir kasan de kongres kini kesik kapal na ganyan jaman boleh siboni ki bawang mo Ngamdon daw yanu bertino kikam cukup pati kajimino jadi kalong tanggui kadaw kalong ba nakalian cukup pati kaklan pendiang kandidat ini hapan perkan bani obania trailang nang lismat ini obania tresir hem nam ta kumnu banwara e kejijok kebadan prom nam tau MP gabani kum ki paiba ini budget